Iyi niyo ndege ya mbere y'igitangaza ihambaye jejeta igitinyiro n'umutekano udasanzwe kurenza izindi ndege zose zisaga 500 zimaze kuba zakorwa kugeza uyu munsi, zirimo iz'ubucuruzi zagenewe gutwara abagenzi, izikorera imizigo zizwi nka cargo planes, iza gisirikare nazo zikubiyemo indege z'indwanyi karahabutaka, fighter jet, izirasa ibisasu biremereye cyane zizwi nka bombers ndetse n'izindi. Muri izi zose yaba izisanzwe za rusange cyangwa izitunzwe n'abantu ku giti cyabo zizwi nka private jet. Muri izo ndege zose zabashije kuba zakorwa kugeza uyu munsi nta n'imwe irimo ikoranye ikoranabuhanga ridasanzwe ry'ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru nk'iriri muri iyi ndege uri kurebesha amaso yawe. Yitwa Air Force One. Ni indege yaremeye gutwara umugabo ufatwa nk'uwa mbere ku rutonde rw'abajejeta gitinyiro barindirwa umutekano urenze uhagije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe ugenda muri indege Rutura utamenwa iziri cyo na gito mu ijambo umutekano security. Mu buryo budasubirwaho iyi niyo ndege ya mbere igurukira ku butumburuke buri hejuru cyane kurenza izindi zose zaremeye kugendamo abantu, kubera ko igurukira muri metero 13,747 iturutse ku butaka, mu gihe izindi ndege zisanzwe za Boeing 747 zo zigurukira muri metero 10,698. Air Force One igurukira ku muvuduko ungana nk'indege z'intambara z'abanyamerika za F-16. Iyi ndege uri kurebesha amaso guturuka hasi ku mapine kugeza hejuru ni metero 19.3. Ikirenze kuri ibyo byose nuko idakangwa n'ibisasu kirimbuzi bimwe bibasha kuba byarimbura umujyi wose cyangwa igihugu cyose kikaba cyaba amatongo. Ibisasu nk'ibi kuba byaraswa kuri iyi ndege nta nubwo byanayinyeganyeza, kubera ko iyi ndege ya Air Force One ijambo kwicugusa ibyumvira kure cyane, nijya yicugusa na rimwe cyaba icyo ari cyo cyose. Ni unshakable aircraft mu rurimi rw'icyongereza. Gusa ariko ibi byose nibyongerera agaciro kuko iyi ndege iri mu kirere iri mu rugendo hari aho yerekeje. Buri saha muri urwo rugendo ibimaze kuba yakonsoma 200,000 by'amadolari ya Amerika, nakaba miliyoni 280 z'amafaranga y'u Rwanda kuri buri saha imwe gusa imara mu rugendo. Bivuze ko amafaranga itakazwaho muri buri saha mu rugendo ikora haba harimo indege nke za cyabakanga zizwi ku izina rya used turboprop planes. Izi ngizi abakiri bakizamuka bakunze kwigarurira, kubera ko izi ndege za cyabakanga zigura 50,000 by'amadolari ya Amerika gusa. Mu mafaranga y'u Rwanda kugira ngo indege yitwe yawe wishyura miliyoni 70. Ndavuga iyi ngiyi ya cyabakanga. Iyi ndege ya Air Force One yo iramutse iturutse mu mujyi wa Washington DC ikagera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali yaba imaze kuba yakonsoma arenga miliyoni 2 z'amadolari ya Amerika, nakaba miliyaride 2 na miliyoni 600 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Ni amafaranga yagura indege yo mu bwoko bwa Embraer Phenom 100, indege zikunze kwigonderwa n'abajejeta franga cyane cyane mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kintu kidasanzwe indege ya Air Force One isangiye n'izindi nkeya cyane kuri uyu mubumbe nuko ibasha kuba yahererwa amavuta mu kirere iri mu rugendo bitayisabye kuba yagaruka ku butaka. Biyemerera rero kuba yagenda buri rugendo rwose rushoboka ikabasha kuba yagera hariho hose yifuza. Ubyumve neza ko iyi ndege y'igitangaza kugeza ubu nawe uzi neza agaciro kayo. Gusa abagereranya bavuga ko iyi ndege ariyo yonyine ihagaze asaga miliyari 3 na miliyoni 530 z'amadolari ya Amerika, washyiraho ikoranabuhanga ridasanzwe ikoranywe ridasangwa ahandi. Byose hamwe bikaba byahagarara arenga miliyari 7 z'amadolari ya Amerika dushingiye kuri raporo y'urubuga Simple Flying rw'abanyamerika. Mu buryo budasubirwaho iyi niyo ndege ya mbere ihagaze akayabo k'ibifaranga byinshi kurenza izindi zose zimaze kuba zakorwa kugeza uyu munsi. Nuko nabikubwiye kandi nubwo ubona iyi ndege ari nini cyane birenze ibihagije, ariko yakorewe umuntu umwe gusa ari we Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ajye yigendamo mu ngendo akora ku ntera ndende. Abenshi mu baperezida rero iyi ndege bagiye bayihimba utundi tuzina tw'utubyiniro. Abenshi muri bo rero bakunze kuyita The Flying White House, inzu ya Perezida wa Amerika yiguruka. Naho Frank D. Roosevelt iyi ndege we yayise Scared Car, iteye ubwoba, yaniswe Spirit of 76, roho wa 76, ni izina yahawe na Perezida Gerald Ford. Naho John F. Kennedy iyi ndege yayise Queen, umwamikazi. Naho abandi baperezida basigaye iyi ndege bayise Angel, marayika. Ni amazina yagiye yitwa mu bihe bigiye bitandukanye hashingiye ku bwiza buhambaye n'umutekano wo ku rwego rurenze urwo hejuru yifitemo.
ni indege ya Air Force One. Kimwe mu bindi byinshi bituma yitwa idasanzwe nuko igihe yashyizwemo amavuta ahagije iba ifite ubushobozi byibura bwo kuguruka 1/2 cy'isi yose itarasubira ku butaka, kandi ikabikoranye ikoranabuhanga ritakwinjirirwa n'utabifitiye uburenganzira, ibi twita guhakinga. Ubyumve neza ko iyi ndege bwayo ijya inikorera izindi ndege ntoya zo mu bwoko bwa kajugujugu ariko za gisirikare, helicopter. Ikaba ifite n'ahantu hagendamo limuzine ya Perezida wa Amerika nayo y'igikoko mu bijyanye n'umutekano, yitwa The Beast. Uyu munsi rero mu kiganiro cya none turatemberana mu ndege bihabwa amahirwe ari munsi ya 0 yuko twazigera tuyikandagiramo cyangwa tuyibonesha amaso ubuzima bwacu bwose. Gusa ariko nanone igitangaje nuko ku musozi wa kino kiganiro uraza kubuzi neza iyi ndege kurenza n'uwayicayemo, kuko twe turanatemberana mu byumba atigeze abasha kuba yageramo ndetse n'ibyo atigeze abasha kuba yamenya ko binagize iyi ndege. Turaza gusobanukirwa neza akantu ku kandi ku ikoranabuhanga ridasanzwe riri muri iyi ndege nayo idasanzwe ryashyizwemo n'inzego z'ibanga z'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishami ry'abasirikare badasanzwe banatojwe bidasanzwe, Special Forces. Muhaye ikaze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda. Nimba ari ubwa mbere uhageze, cyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.com aho bagufitiye uburyo bwiza bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjizwa akayabo n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciro ho ni nk'aho ari ubuntu wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku munsi. Ubu buryo burizewe cyane kandi bukora neza ku bantu bose bari mu Rwanda ndetse no mu mahanga 100%, aho ushobora kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kubona kuri screen yanyu aka kanya. Bibarwa ko umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabashije kuba yagenda mu ndege mbere y'abandi ni Theodore Roosevelt hari mu 1910, ariko nanone umuperezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabashije kuba wagurukira mu ndege, ariko muri iyo ndege n'ubundi ari nkaho harimo nk'ibiro bye ndetse hakaba hameze nk'urugo rwe, mbega harimo buri kimwe ngo indege yitwa ibiro kandi nitwe n'urugo. Uwo muperezida waciye ako gahigo ni Franklin D. Roosevelt wagurukiye mu ndege gitangaza nk'iyi mu 1943 igihe intambara ya kabiri y'isi yose yari irimbanyije. Icyo gihe yari yicaye mu ndege ya Boeing 314 Clipper agiye mu nama mu mujyi wa Casablanca muri Morocco. Ariko icyo gihe ntabwo hari hagatekerezwa izina Air Force One, kuko iri ni izina ryatekerejwe na Perezida Dwight Eisenhower mu 1953 mu gihe yashakaga gutandukanya indege ye n'izindi ndege zindi zisanzwe z'ubucuruzi zari icyo gihe, cyane ko izo ndege zose zari zikoze kimwe, mbega nta kintu zari zitandukaniyeho. Muri icyo gihe rero ni nabwo hatangiye gukorwa indege yihariye mu buryo bugaragarira buri umwe, indege ikoranye ikoranabuhanga riruta iriri mu zindi ndege zose. Ikaba ari indege izajya itwara umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi mu rugendo rwose izajya ikora ikazajya igenzurwa bikomeye n'inzego z'ibanga z'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere, US Air Force. Muri 1962 Perezida Jack Kennedy niwe wabaye uwa mbere mu kugenda muri iyi ndege yari yakorewe umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa yari yarahawe izina rya Air Force One. Gusa mu busanzwe nubwo yari yarahawe iri zina, yari indege ya Boeing 704 yari yarakozwe n'uruganda rwa Boeing rishingiye ku bitekerezo by'umushakashatsi Raymond Loewy. Uyu ni nawe wanahisemo yuko indege ya Air Force One yose igomba kuba igizwe n'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kuko arazi neza ko umuperezida wari icyo gihe ayariyo mabara yakundaga cyane kurenza ayandi yose. Gusa ariko ntabwo izina Air Force One ryahawe indege gusa, ahubwo ni izina ryahawe indege ariyo yose umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yicaramo agiye ku rugendo ruto cyangwa rurerure. Bivuze ko rero niyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakwicara mu ndege isanzwe nk'izi za Rwanda cyangwa akicara mu ndege niyo yabijyamo abantu babiri gusa, muri uwo mwanya yicayemo ibiri kwitwa Air Force One. Ariyo mpamvu rero iri zina rigihari kugeza n'uyu munsi, nyamara zimwe mu ndege zagiye zitwa iri zina zo zikaba zarashaje zitagikoreshwa. Iri zina rero Air Force One ryongeye gutigisa ibitangazamakuru bikomeye by'isi yose guhera mu 1991, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoreshaga indege ebyiri zisa zikoranye ikoranabuhanga ridasanzwe mu ruganda rwa Boeing.
icyo gihe leta zunze ubumwe za Amerika zaguze indege ebyiri za Boeing 747 akanyerezo 200B, ariko nanone zikaba zari zigizwe n'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru gusa. Imwe muri izi ndege rero iyo perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ayicayemo muri uwo mwanya ibiri kwitwa Air Force One. Izi ndege ebyiri kandi zose sibye ko zisa zigiye zinashushanyije idarapo rya leta zunze ubumwe za Amerika ku murizo wazo, ndetse zinanditseho imibare nk'ibihumbi 29 cyangwa ibihumbi 28. Iyi ni nayo mpamvu abashinzwe umutekano wa perezida wa Amerika bakunze kuyita SAM 29,000 cyangwa SAM 28,000. Iyo SAM wakomeje kumva ihagarariye Special Air Mission, naho iyo mibare yo niri ku mirizo y'izi ndege uko ari ebyiri. Gusa ariko guhera ku muperezida George Albert W. Bush kugeza ku muperezida uriho uyu munsi, iyi ndege yongereweho irindi zina ry'akabyiniro gakomeza kuyitandukanya n'izindi ndege zisanzwe. Iri zina ni VC-25A. Nkuko nabikubwiye kandi indege yakozwe n'uruganda rwa Boeing rufatwa nk'urwa mbere ku isi hose mu gukora indege z'ibitangaza, ariko yongerewemo ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho n'abasirikare ba leta zunze ubumwe za Amerika. Iyi ndege rero kuva imbere ugera inyuma ni metero 77, ari byo bigira indege ya mbere ndende kurenza izindi zose zagenewe gutwara abantu. Ni indege ifite ibiro bisaga 378 byose, toni 378. Ni uburemere bungana nk'uko ahuriza hamwe imodoka za Toyota Corolla 570 ukaziterekera hamwe ku munzani umwe, kuko byibura mbene izi modoka za Toyota Corolla imwe gusa ifite toni 1 n'ibiro 600. Ubyumve neza ko ubu buremere bw'iyi ndege bungana nk'ubw'abantu bakuru 57,000 bose bihurije hamwe bagahagarara ku munzani umwe, byibura umwe muri bo wagiye afite ibiro 70. Mbega afite ibiro bihwanye nk'iby'abantu bose bakandagiza ikirenge muri gare ya Nyabugogo mu munsi umwe gusa, bose bihurije hamwe. Ibaze ko iyi ndege igurukira mu birometero 13 uturutse ku butaka, mu gihe izindi ndege zitarenze ibirometero 10 gusa uturutse ku butaka, kandi iyi ndege inagurukira ku muvuduko ujya kungana nk'uwijwe. Mw'imbere muri iyi ndege harimo umwanya ufite metero kare 372. Ni umwanya ungana nk'uw'inzu y'ibyumba 5 wongeho douche na toilette ndetse na parking. Muri uyu mwanya ungana gutya rero muri Air Force One hagabanyijemo ibice bitatu. Igice cy'imbere ahagana haruguru niho hari icyumba cyagenewe itumanaho, niho hagenzurirwa amatelefone, ihamagara n'ihamagarwa ryose riba hagati y'amatelefone ari muri iyi ndege ndetse n'ari hanze yayo. Naho mu gice cyo hasi hagenewe kugenda imizigo, ariko ni umwanya munini cyane. Ubyumve neza ko uyu mwanya ugendamo imodoka rimuzine isanzwe itwara perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika izwi ku izina rya The Beast. Ni umwanya uhagije ku buryo wanajyamo kajugujugu za gisirikare hafi enye. Naho mu gice cyo hagati niho habera byose bisa nkaho ari byo byonyine iyi ndege yaremewe, kuko muri iki gice hagana imbere niho hari ibiro bya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, hakabamo uburiri bwe ndetse hakaba harimo douche na toilette bya perezida wenyine gusa. Muri icyo cyumba hagiye harimo tapi ishushanyijeho utunyenyeri duto twinshi cyane twerekana ko wari umwanya wagenewe perezida gusa. Inyuma y'iki cyumba hari icyumba cy'abashinzwe umutekano Secret Service, abinaha dukunze kwita abajepe. Inyuma yaho hari icyumba kiganirirwamo buri kimwe icyo ari cyo cyose gifite aho gihuriye n'umutekano wa perezida wa Amerika, Situation Room. Muri icyo cyumba intebe ya perezida yicaramo yari mu nama n'abashinzwe umutekano we irangwa n'umukandara nawo ushushanyijeho inyenyeri yerekana yuko yari intebe ya perezida gusa. Ubyumve neza yuko muri iki cyumba hagiye harimo amatelefone afite amabara atandukanye. Iyo ubonye rero telefone ifite ibara ry'umweru tumenya yuko iyo telefone ikoreshwa mu gihe habayeho guhamagarwa na nimero itazwi, naho telefone z'icyatsi nizikoreshwa gusa mu gihe habayeho guhanahana amakuru y'ibanga hagati yabo n'abari ku butaka, ku buryo ibyo bazivugiraho byose nta wabasha kubinjirira ngo abashe kuba yamenya ibyo bari kuvugana. Ugarutse inyuma gato y'iki cyumba hari umwanya cyangwa se icyumba cyagendamo abantu 70 kandi bakagenda bisanzuye. Aba bakunze kuba ari abashyitsi bazanye n'umushyitsi mukuru wa perezida cyangwa abamuherekeje barimo n'abanyamakuru. Harimo hagenewe gukorera akazi ku bandi basanzwe baherekeza perezida, harimo hagenewe gufata amafunguro, ndetse muri iki gice hanarimo ibikoni bibiri bitunganyirizwamo ibyo kurya byiza bya perezida ndetse n'abo bari kumwe. Si ibyo gusa kuko muri Air Force One hagendamo umuganga w'inzobere, byumvikane ko harimo n'icyumba cy'uwo muganga kirimo ibikoresho byose bishoboka bingana nk'ibiba mu mavuriro akomeye. Ubyumve neza yuko iki ari icyumba kiba kirimo n'ahagenewe kubagirwamo mu gihe byaba bibaye ngombwa. Ni ahantu haba hanabitse udupaki twinshi tw'amaraso yo mu bwoko bw'amaraso ya perezida, ndetse n'uwo muganga agenda nitwaje inkingo zigiye zitandukanye mu guteganya yuko zaza gukoreshwa.
ubusanzwe Air Force One itari mu rugendo iparitse mu kigo cya gisirikare kiri mu birinzwe cyane bikomeye ni Joint Base Andrews ni muri Maryland hanze ya Washington DC. Ni ibirindiro bya gisirikare biri mu bihambaye kurenza ibindi byose by'abasirikare b'abanyamerika muri iki gihugu cyose. Isibye ko rero ari ikigo cya gisirikare nyine haba hari na za bariyeri nyinshi cyane ndetse harinzwe n'inzego ebyiri z'umutekano zitandukanye aho guca muri humye rumwe muri izi nzego bidashoboka. Gusa ariko dushingiye ku makuru atangwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi ndege iri mu kirere ibirinzwe cyane kurenza iparitse ku butaka. Kimwe mu bituma yitwa idasanzwe rero mu gihe iri mu kirere ni uko inshuro imwe gusa ishobora kuba yakora urugendo rw'ibirometero 14,300 kandi ikaba yanahabwa amavuta iri mu kirere mu gihe ikomeje urugendo. Bituma rero yabasha kugenda urugendo rurerure rushoboka kandi muri urwo rugendo ikaba yabiri ku muvuduko w'ibirometero 965 mu isaha. Bivuze ko rero iyi ndege ya Air Force One igenda ku muvuduko ungana nk'indege z'indwanyi z'abanyamerika za F-16. Ibi byanabayeho izi ndege zinagenda ku muvuduko umwe ku itariki 11 Nzeri mu 2001 ubwo Air Force One yari yerekejwe Washington DC mu gihe abanyamerika bari bafite ubwoba ko iyi ndege yaturikirizwa mu kirere kuko icyo gihe ibyihebe by'ibiharamagara bya IKIDEGE byari bimaze kugongesha indege ebyiri z'ubucuruzi ku nyubako z'ikigo cy'isi cy'ubucuruzi World Trade Center. Bari banashimuse indi ndege bayigongesha ku nyubako ya Pentagon mu gihe indi nayo yari yahanuwe itaragera aho yari yerekejwe. Air Force One uri kureba irakomeye bihagije ku buryo idakangwa n'ibisasu kirimbuzi kandi ikoranye ikoranabuhanga ry'ubwirinzi ku rwego rurenze urwo hejuru. Nta misile n'imwe yabasha kuyivogera yaba yarashwe n'indege z'intambara cyangwa yarasuye ku butaka. Nta misile n'imwe yasusunutse amazuru kuri iki gitangaza cy'indege. Ubyumve neza ko na drone yanabasha kuyitambika ngo igabye igitero. Icyo gihe turiswe igihagurutswa ku butaka itaranasatira indege ya Air Force One kuko buri cyuma n'ikirahure cyose kigize iyi ndege ni bullet and bomb proof. Na turika ryabasha kubyangiza. Inakoranye utwagenewe guhagarika za radari z'umwanzi zigakwama. Ubyumve neza ko iyi ndege inakoranye biyemera kuba yayobya za misile cyangwa se ikazizimya burundu. Ukarenzaho yuko inakoze ku buryo nta sinyari zaturuka hanze ngo zipfe kwinjiramo uko ariko kose mu byitwa electromagnetic pulse, ku buryo kuyinjira mu buryo bw'ikoranabuhanga wihakinga bidashoboka. Yaba urugendo ruto cyangwa ururerure Air Force One ikora, buri rugendo rwose ruba rumeze nka misiyo. Uko urwo rugendo ruba rugomba kugenda ruba rwabanje gutegurwa guhera igihe Perezida ari muri dushe kugeza ku munota wa nyuma w'urugendo yongeye kugaruka muri White House. Muri ripanga hanakusanywa buri kimwe cyose bakeka ko cyabangamira umutekano w'urwo rugendo, hakabaho kugenzura buri nzira ndetse n'imihanda yose indege iza kunyura hejuru, hakanagenzurwa neza buri nyubako yose batazi neza ibikorerwamo kandi bari buze kuyica hejuru. Ubyumve neza ko iyi ndege ya Air Force One bugiri mu kirere iba yisanzuye bihagije kuko izindi ndege ziba ziyerekeje byibuze ziyigenda imbere cyangwa zikayigenda inyuma h'ibirometero 5.5. Muri izo ndege rero ziba zimuherekeje nizo ziba zitwaye itsinda rigari ry'abamurindira umutekano ndetse ziba zinatwaye convoy y'imodoka zimuherekeza mu rugendo akorera ku butaka avuye mu ndege. Izo ndege kandi niziba zisanzwe. Ubyumve neza ko zimwe muri zo ari nk'izitwa C-17 Global Master ndetse akenshi Air Force One iteka ikunda kuguruka iri kumwe n'indege yo mu bwoko bwa AB-4 ihabwa izina rya Doomsday iri muri uru rugendo. Kugeza ubu rero izi ndege za EB-4 zihararenye gusa. Izi rero nizo ziba zikoreye ubwirinzi bwose bw'ibisasu kirimbuzi ku buryo nta gisasu na kimwe cya kirimbuzi cyabasha gusatira indege Perezida aba yicayemo. Ikindi kandi gitangaje ni uko iyi ndege iri mu kirere nta ndege z'indwanyi baba biri kumwe ngo zigende zicungira umutekano kuko irindwa n'izi ndege mu gihe iri mu bibazo byinshi bisa nk'ibigoye cyane nk'ibyabaye ku itariki 11 Nzeri 2001. Ikindi kandi ugomba kumenya kuri iyi ndege ni uko utazigera uyibona ku bibuga by'indege bisanzwe nk'ibi ngibi twe tunyuraho iyo tugiye kurya yacu i Dubai. Ibyo nkubwira ni ukuri nk'uko iyi ndege bigize byose bidasanzwe naho iparika ntihaba hasanzwe kuko ntuzigera uyibona ku kibuga cy'indege icyo ari cyo cyose kubera ko iteka iyi ndege iparika mu birindiro bya gisirikare kandi nabwo by'abasirikare b'abanyamerika biba birinzwe ku rwego rwo hejuru. Isibye ko n'ubundi iyi ndege ubwayigendamo abasirikare batojwe bidasanzwe ndetse n'abajepe, aho ibigomba guparika mbere y'icyumweru White House ihohereza abasirikare ba Special Force ngo bamenye niba nta cyabangamira cyangwa cyakwitambika umutekano wa Perezida wa Amerika.
aho indege iba igomba guparika baba banahawe amabwiriza y'uko nta yindi ndege igomba gukoresha icyo kibuga mu gihe cyose Air Force One yitegura kuhaparika cyangwa ihaparitse. Rimwe na rimwe rero iyo iri buparike hegeranye n'ibindi bibuga by'indege bisanzwe, ibyo bibuga nabyo bitegekwa y'uko nta yindi ndege yemerewe kuba yahaparika. Ubundi indege abayigendamo bose biganjemo ab'umutekano wa perezida bahabwa izina rya Presidential Airlift Group. Ni itsinda riba rigizwe n'abapilote ndetse n'abandi bakozi bo mu ndege batojwe birenze ibyatojwe abandi. Iyi ndege iyoborwa n'abapilote babiri, umuyobozi w'ibikorwa byose bibera muri cockpit, ukongeraho n'umwenjiniyeri. Aba bose wongeyeho n'abashinzwe umutekano bose baba bicaye muri iyi ndege babanza guhabwa imyitozo idasanzwe n'abajepe baba basanzwe barinda umutekano wa perezida. Abapilote baba batwaye indege ya Air Force One ubundi baba basanzwe babarizwa mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere, US Air Force. Ariyo mpamvu rero baba bazi uburyo bwiza bwo kuba bahungisha indege byihuse cyane mu gihe yaba yatatswe. Ibintu nk'ibi byabayeho muri 1974 igihe Perezida Nixon yajyaga muri Syria, maze icyo gihe leta ya Syria ikohereza indege z'indwanyi enye za MiG ngo zize guha ikaze Air Force One mu gihugu cyabo. Ariko kubera ko ibyo bitari byamenyeshejwe ikipe ishinzwe umutekano wa perezida wa Amerika, bagize ngo baratatswe, maze rero indege batangira kuyikaraga bayizengurutsa mu kirere bayimanura hasi hejuru bayihengeka bayihengura ngo irebe uko yakwepfa icyo gitero bari bazi ko bagabweho. Igitangaje kurenza ibindi byose n'ubwo indege ikanganye muri ubu buryo bisa nkaho ubuhangange bwayo butagihagije, kuko iyi ndege ni Boeing 747-200B yatangiye gutwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 1991. Ariko uyu munsi iyi ndege iri gukora zimwe mu ngendo zayo za nyuma, kuko ejo bundi mu 2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye amafaranga kayabo uruganda rwa Boeing ngo rwongere rukore izindi ndege ebyiri za Air Force One, ariko nazo ziba zigomba kuba ari Boeing 747-8. Izo ndege rero nazo zikaba zizahabwa kode ya VC-25B. Izi ndege nshya rero zagombaga kuba zaratangiye gukoreshwa mu 2024, ariko kubera ibizazane byagiye biza hagati muri iyo myaka nk'icyorezo cya COVID-19 bibarwa ko zizarangiza gukorwa hagati yo mu 2026 kugeza mu 2027. Izi ndege rero ziri gukorwa na n'uyu munsi, ziri gukorwa naho bwitonzi budasanzwe kugira ngo zizabe zirusha ikoranabuhanga ridasanzwe kandi rigezweho izindi Air Force One zose zazibanjirije. Gusa ariko izi ndege nazo nizirangiza kuba zakorwa maze zigatangira kuba zakoreshwa, nazo tuzazibereka hano kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda wa Aime Christian, tubasobanurire n'ibyo zizaba zikoranye bidasanzwe. Mwibutsa ko ushobora kuduha ibitekerezo byawe n'uburyo wakiriye kino kiganiro cya none unyuze muri comment. Mu gihe wakunze ibyo nkora kandi ushobora kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok, nkoresha handle ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.